Mayam Krumzari adum Impact News ni Impact News ki manu hutna da wahengum lalpa na mayam botaram noksari ngasi manu hutna kanagdi topic asima mingsi why Kuki struggles to embrace peace habani. Maroina Kuki singsi peace ki mayok to lay hai wahum na temasi. Kuki singna peace si embrace on hon abada peace ki lambi de sanction hon abada makoi na yamna awaba struggle mayam thingna bagi mo ma jibokta for the past 2.5 years, more than 2.5 years, who in a Kari 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 recently in the New Delhi, the BJP headquarters, the Manipur BJP MLA Singhoiba, Makoi High Command leaders in Yauna Mifum, Pangtokiba, Mifum to the BJP MLA Sing Makoina Amato in Yanaki Manipuda, peace and harmony lane about MLA Sing Makadi Honaminava, Puno Honaminava, Waham Sida, peace program upon a walk to Minava, the Yanaki Nedubu. Masi Yanaki Matungina, even Yanadri among the Mokta, Kogi, Marina, Belly the later MLS in a day, a Piski, Pausel, Piski Apples, Torgalai, even after high river meeting Zigi, Halamatung, the Tuan MLS Sing, Havatare, Manipurgi, Tuan Babiji, MLS Sing, Belly the Lariba, Kogi majority, or even meditating, MLS Sing, Macadic, so peace and harmony, Kogi, peace and normalcy, Pornaba, Apple, Havatare, Masiki, Pausel, said Pedro like Hata Media, sing the Simaxu, Kogi, Wanka Assembly Constituency, MLA, at the time of an Assembly Constituency, MLA, Macadic, so peace at the Mahata lady. Adubu, Nasibogda, Kuki, MLA singing Macadigi, even higher meeting to the Yakiba, Kuki, BJP, MLA singing Macadigi, peace and harmony, peace and normal Sigma Tanga, Pornaba, Pausel Nasimota, publicly, Miam the Tambo, home lady, Madonna. 2.5 years, Hena, Miam, Awaba, Katina, Dunlay Taragosu, peace, I see. Common people singing marked the ordinary on a lady, both communities, Kinakal and community sing marked, Micham Praza and Level singing Macadigi, peace, don't palm, have Hamadon, Pondok Navale, Adubu, peace palm, have Taragosu, Kogi Hariba, Kogi, Kangu Amagi, have the Nakalamagi, Macadigi, the peace kilambis, Lano Honabakanda, Mokoida, Awa Cat, Maroin, Handakta, Torbung Amasung, Pauso Ikaida. Kogi belly mission na batari IDB sing na koi return toba resettlement toba kan su no mai capsule pagi violence naung na thopi wa hum laikiba aduga kogi Delhi dagi cycle da matom da tharo lakhiba malem thongam na kogi senapati dagi kangpokpi faro imphal tam na lakpagi lambi da su kogi ton ba kuki shirt sing mai kai dagi athing thamkiba aduga sigumba posi adubu malem thongam se security na ngak selaga imphal tam na di lakhiba wa hum leiba taraga su even malem thongam mai kai dagi thamkiba si mahakna 5 states hena Fauraga, Impaltam Lapokanda, Tuan by state community, Tuan by Manipur, the lady, Northern state, the lady, community sing, Macadigi, PC, Manipur, the peace normal, Punagilam BC, Sangali, Pausel, support with the web, Kuki sing Macadigi, the support of the Sicarino, Haibu of him, Boktaman, Hangbelieve in Edna, a Sigito, Sida, a canon, Nainandi, studio that, Lexan Levi, get from the Levi was a Sankasar, social activist, was a Sam Mohammed Ramosri. Oza sang ek thanuna ai gi thang levision oza rinku khumuksam Impal Times editor oza rinku stan usuri yana bu question se oza sang lakse oza sang maroi na jiksi bis lakpang ngamdri si kari gino haibu question am lakan sita peace service nakalam khatang de hona ba yaroi da bai ponam leipa nakal ani maki ma khede gi peace lak na ba gi hona ba amadi changa doini ama khatang no hona raga di peace lakpang ngamoi de lakpa ta go si am kuina chang ba gi phemu oi da tori aduna Maroina Kuki sing the Taliba demand by the Kuki su group the lady sing a Dragamasiga subminariba or Colomanaba sing Havatare separatist sing Makogi separate administration Taliba sing Sina Makogi demands if Fungi Bauti peace came out of them Lagini having a wapama Lavigi Mom in Ubra Masi emulating in Macadigi the young who only river emulating Macadigi the peace the Puna walk to me with the Yana of the lady Adabu peace keep what's down to fall with the Kuki sing now. Embraced over the struggle to river, Tenri Sikarigini, Masigi, Marunda, Masigi, Kari Labagi, and Karamba hidden in the Gumbalay in Loyosa. That's some Tamuni. Project Peace Lagning I say, Kananas, Honorige, Kanana, Masi, Rolorige, have a question, Chaubani. Peace Lakte Hainadi, Dum High, Somna so high be there. Peace Lagning I the Kanana Honorige, Peace Lagning I Kanana Honor the Hoji. Bisula Lakiroi. Aduga Laki Haradi, Aquamayam, Kutalay, Aduga, Honoradi, Shoitanadum Lakpay. Project Peace Lagnia Honda de Abse, Government Lerami, PRLA, Adum Karino Tobaga, Adum Laubowani, Hajana Kuki sing the PR Matam the government Warish Haraga, Peace Tamgadabani Haibase, officially Taglaga Hanaba Late. Delhi the Karikino to the Shugi Adagi Adani. Aduga Ani Shubada Sonda, Lairiba, community Punamak, Asigi, inclusive Waiba,
masigi wari saba change haba masi maite ka kuki gi khakta issue ni maite gi ni kuki gi ni asigi ni haina dum leiradi peace to silai loire haba lemina riba kanlu khudi maksina inclusive hoiraga pressure piraga madu thamdaba yade peace tawdaba yade laitaba yade haiba khonjang ama changsala kanda peace to lakadabani haibani da maite ka kuki di gadai da lakani maite na kuki da dum hulaga leire kuki na maite matha da lan tawra dum leire ngang da leire gadai di peace lak adu marak government na gadai da peace ki roadmap gadong sem lage lambi ki sem lage sise sem de peace la lawai wai haiba wane machin thibani aduna center na so loi aduga sanari base akhoi government ki khud loine yawe haina hojiki haiba yarabani maramdi adup kuiraba adup wanaraba kaino sida karigi tamakta government na silent laibano ba asi moidi peace pamda bagi mong da leba aina honna de haibadi yare ne hoje maite ga kuki se khuthok na re conflict laire phare paliba india ki sarkar na hoje ki sarkar na kodongoi goodwill mission haigera peace committee haira semlaga masigi dialogue kadai da hauge haba no official record officially waina leite ba government habisi officially record lege da bane ba adu mamang da adu na hek lang haupada amit sha lak pa kan da aikoina peace committee amal leite ba yade madu leiradi lan se sangtharoi aduga phathaba yagani breakthrough ko ba yagani government da tied up tawraga aduna inclusive oiba community punama ki tribe khuti ma ki representative yauraga manipur peace committee na ma thamo haina aikoina suggestion pir kan da thamgani declare tawraga madu thaba oina to thokta na dum to khreba adudigi khara thoklaga mu list to thoklaga madu da dum to khre adu ningthina praja mayamna seso mayamna madu support tawraga chathaga da baneba dumaina leire khara leire ga pr se lakhre doji pr matam da phare ne hanagi cm du na tawde hairadi hoji pr da governor du na tawda banatro governor na always chairman oiga da bane adu hoji kadai da manipur se langningai peace kadai committee kadai da lege naga da su semde hana naga ga kuki conflict de peace committee leye church ki level da government officially recognized tawraga church na mission leaders na mission la da purak bani pangan ga maite khuthona basu manung da peace committee semlaga officially thabak tawe aduga last da purak bani handa kuki ga maite ki kadai da peace committee lege haba kadai da peace committee lege hauji lai wa hum maroina oja khoi peace committee semnaba natraga peace ki dialogue si laknaba peace ki lambi sanction na honaba kansida khoigi miyam gi mihut on lairiba mla sing ma khedegi chu appeal toba natraga makhoi gi oiba wafam ma miyam da thambadi mathuk ta doini ado ena hangjaningi na hojik si hairiba bjp gi mifam sida bjp gi mla gi mifam sida amatoina peace pro pa habada yana khibni adubu aina hojik gi mifam sida yaw khiba kuki gi mla sing habata even nemcha ki gen boiro ngasung sanate boiro to an ba kuki gi mla bjp gi mari yaw re da makhoi gi ma khedegi hojik pawda peace and normal sigi paujel amata miyam da appeal torok thengna da public domain ta masi karigini lowil thamoi moi ki demand stand tawraga chatlibani chachasunu maduna tongan bo pot ni leimi manipur da leiri basi kuki khang nate maite khang nate atopa mayam leiri kuki demand kuki ki khak nate aduna moi ki demand thumningai honaba ki tamakta peace pamla su pamda ba sagani aduga peace haibado hai khiroi demand du da dum priority da thamlaga chathari bani aina la chaning badi mla mayamna peace pame na lauram ba yai adu individual gi expression ne individual da se so mayam akhoi mayam na su lauru didi mla khara na phonto peace pame haidona adu di magi individual da phonto pane aina I think sai high re point do andal maite ga kuki khanaraga kamaina maite ga kuki manung da peace members su makhoina oiraga ani do santai no hairade madugi all the formula leite adudi anyway da chalo adungdi yamna asonba chokhataba lepakta all country da any conflict hopakanda third party haibase intervention taw yawbani haba ko aduna hoje Israel da su adu thopakanda US ki khutchange haba dialogue punamakse adu maite ga naga ga kuki thopo wairade maite na roll of from thoeba ko nagda naga ga kuki ke masenga adum peace pura loisalo haina moida adum wari san lairedi oiroeba adubu madu the government haiba amal leieba
ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯄꯤꯁ ꯁꯨꯡꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯣꯏ ꯁꯨꯡꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤꯔꯣꯏ Okay. inclusive ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯄꯤꯁ ꯁꯨꯡꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤꯔꯣꯏ ꯕꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯝꯕ꯭ꯔꯦꯂꯥꯗ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯐꯝ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔ ꯀꯨꯀꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯗꯇꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯨ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜꯗꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯆꯠꯊꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯂꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯀꯧꯋꯦꯕ that's we call the roadmap for peace madu roadmap kaweba adu hojiki adu gumbagi mechanism karimata leiteaba plan leiteaba peace haina ngahatang sum tholaga ma yumda lawraga yagadaro adu de lawgunu hoji maite ge mla khrana peace haibadu lawgunu tokpiro oiroi madu hena lawraga nomai kaplakani adu su formula do chahi tara lawrasu peace sula laroi ainu su phana yam lawkhrena akhoina su adu su la yaroi ai khange adubu ese manipur gi akhoi de identity do अखोई मधु थमजबो वाने बट अजा पीस की अपील लावजी बोथ वेस्ट की लाव अगदी का नो यारोय बो लसुला लरोय कुकी न होजी पीस सुला लरोय मोइदी लावबो यादब मरम लय कीबे की सुनते मोइ डिमांड से देयर डिमांड्स आर वेरी क्लियर बट मधु की डिमांड दो मधु कनाना माना ब्रेक थ्रू लोगदम नो हायरग गवर्नमेंट इज द अथॉरिटी मैतेन थिंगबे यारोय नागाना थिंगबे यारोय नागाना हायरसो मैतेना लावरसो मोइ तौगनी मैतेना हेना लावनी हेना लान तौगनी अजा कुकी की डिमांड से मोइ क्लियर ओइब तारगदी कुकी की बीजेपी एमएलए सिंग मेफमदा कुकी की कांगुना पीस की लंबी द वर्क तो मिनबदा सरू याखिबा मोइन आयापी की सिद्धि करी पीते हंदक की दुदी मी बीजेपी की पार्टी की पॉलिटिकल कौबनेना चचबने हाना ममाना फंबा कांदा अखोइदी पीस की अदु दंदते ऐसे अदुगी चलगा हाइबनी होजिक हेक मी यावे हायरसु मोइगी अथॉरिटी कंसर्न mandate laiba CSO mayamnadi madu tawba yaro haina thinglisidi adudi yawbo wane ma party ne na congress na kawrasu kuki ki congress to dum chakani chanada yu da yawbo kuki singdo chap adudi party ki process formula ni high level da kawraga chataba ya ponde aduna BJP da yawba MLA singdo BJP ki high level na kawba ki chachaba wane but moi ki press magi decision du kari no ba adudi magi opinion du lawro na ko press statement tholo undertaking tholo na ko आई थबक तौगनी मणिपुर पीस पुरनिंगा एमएलए की कुकी अमा ओरेसो बीजेपी एमएलए मा ओइना आई ngसिदिगी स्टेट ना गवर्नमेंट ना हाइबो खुतिमक तो आई फॉलो तौगनी एडवाइस तौगनी हाइबो अंडरटेकिंग लौरोने अदु दि लौदेना अदु आई हाइबदि मोइ मरिन सो मु यारोय पीस हाइसिदि गवर्नमेंट ना बैकबोन ओइगनी अथॉरिटी से मोइ की डिसीजन मोइ ना फाइनेंशियल खुतिमक अदुबु मदु द मेकानिज्म पुथोगदबदुदि लेमिनरिबा कालु खुतिमक सेना पुनले हरगा मेंबर अमा सारगा कमिटी अमा लेरे हरगा अखोगी इंक्लूसिवली ngसाइगी होलिस्टिक ता अप्रोच तौगदबने हाइबो अप्रोच तौगदबने होजि मैतेन चल कुकी द हाइबे यारोय अदो सम नागा लीडर्स टू बी नीडेड टू अपॉइंट to go for the mission goodwill mission chalaga naga du the government na sit tawraga or naga haibone third party ama naga natraga gadai gi state gira nagaland gira mizoram gira assam gira somewhere some group madu the dialogue tawningai gi tamakta madu government appoint tawba ama change haiba okay or chief secretary adu tawraga madu na kari tawgani kuki singda chalaga wari sagani maitei singda su sagani tamna dum sarang madu officially oina leptadana tawganda madu peace purak ningagi roadmap lambi kawe habo akhoi sidi suna wari dum sari suna ama hairi sonda pharene oje MLA sing yawe haire se kuki gi suga home ministry ga wari sari duna kari home sugi demand tawana mul leiri sonda civil sing na supply administration tawri mafam adudi peace purak center na matam khara sudu pura lephan ga dabo adu sudu whatever center government na haibudu mo yaga dabo sonda CSO sinju kuki CSO sinju loina soi ta hongedaba asidi ga khoi dialogue tawbo hauruni kana na law gi above the law na yada illegal pot to khoi chappa yaroi haibse hana committee duga community punamak duga proceeding ama lobo change haba ado hoji paliba government se India gi government se ju governor di hauraga ado a center di hauraga peace ki lambi se kari su khang dia blind ya totally blind I haike I want to challenge them please bring here or somewhere. Karishu khang de aba peace ki roadmap khang de
peace ki kaino state mo approach se khang dia ba ada dum pham laga chora chapung hat chat pa se chalaga office te pham laga is khra wari mla khra unaraga aduna peace purak ni hai di shuai wai re je si da maite mla sing na peace hai hatang ira thoi governor changlag unai hena nomai kapla ra si di nan khemjan na litan da chapai sauraga a khamelon da nomai firing tori si di adu dialogue tori ha ngarang si ge kariya ba phupak Kangwai kaino sita sida kapli sidi what is this adu ojana the peace process ga the suji handon mo thok tai hairi adu su sidi indaga mena matam guina pending the miam da samun hal tharmo thungda 1 year extend to give ni hanto pagi wan na te karam mo da don bai ngam ni hanto ta baduna adu ki point da na ten hai se su se Kuki ga India ga lan tawnare mi sire ha ba sulai lekte record adu bu su thame khangde kari gi su no go akhoi di phat hoi thame yare su du kuina thamla khare sudu SEDs hana yana ba sudu da status quo maintain tawraga lehalo haibne hoji ki peace purak pusida Kuki gi CSO sina Kuki gi people sina demand tawri basida su yausan ba mathau ta de haibne da yauri ba suna backing tawri ba yauri sidi MLA singda hoji government semba yaroi haina threat tawbagi kiri mana tro adu yauri sidi aina haibdi madu status quo maintain tawde haba Sudi hanadegi thamlamba yai hanadegi hana thamba kanda de hanadi asing mo intervene tawde na hanjiki hujikana kari intervene tawriba kari involve tawba involved moi di involve taw pham thokte haijari ba ina haibdi kari gi thamno haibdi ko involve taw pham thokpa de habdi sudi under the condition the thamba ne habo they have condition moi di condition do the lanthokpa ya de they cannot go beyond the condition they are just keeping like in the ICU under one roof, under one condition. ICU means go. Yanaraga something point to the adu already madudi hentopaya deba. But why today in Manipur conflict? Kariki suna masid involved toriba. Kariki demand toriba. Kariki kapaya riba. Asidi central government control togata baneva. Government madu tawdeba. That means adu na ina have the peace landing lambi khang de. First the pila se the sudo hana control tawdaba. First condition ni matungna. Sudo Hana Leramba condition to the Tamo Madu Lamheladi, Madu central government responsible never. Madu Tamtokro, so the CSO into Pazilo, Wari dialogue Toro, see Yade, Assisi Habagi, agreement Toro, dialogue Taro. Can also come narrow about that. CSO sing Sumogi separate administration. The high still home the lazy. Tausunu, Adudi, Tahaga High Sunu, government, the Kauraga, Waris Habo already. Waris Haba, say peace committee, Yauraga, Tauraka, Moy. Kuki na kadai khak moi kadai da chakat ba no hojiki moi kanasu adu leite moi hanging wa haiba moi demand tawning ba taw na tro na tar go adu su je acidis su oina dum thambio aduga ngasai Kuki singna lauriba dima adu ada adu di ngasai ki peace ki negotiation du da table da phamba ka da tamna akhoi lakpa yai ba yade har ga su india da thambe yai ba adu ngasai last lesson ge peace ki dialogue se Howningai Magi mechanism like three peace ki roadmap sendri aduga peace lakte peace lakne lobududi mangda mangra have a kind of tangba chamane hojikada peace lamdi peace ki roadmap mda ulone journalist samoina ya hangia where is the peace roadmap and where is the goodwill mission for bringing peace and normalcy in the state of Manipur kada governor dunna lauraga yare happy aroine MLA dunna lauraga peace ne happy aroine there is no any peace come officially nahan Kuki ga CSO khra ga maite khra una that's not official to the invite to one se tawse se tana se na peace purak ningai committee mo wairodi high level the order thoraga mi appoint tawgani madu da maite khak no oibi yaroi Kuki khak no oibi yaroi leminari punamak se madu member oibi tabani maite ga Kuki khanaра가 마이테가 Kuki khakda wari saraga loisan gane abdi never okay thagasi waja sang ojan khudlaksi ojan kumaru in hojiksi MLA sing makhedigi peace ki appeal to bokatun peace prophanga moi habo wahumduni even governor oigira president of India oigira prime minister oigira peace for o habagi peace and harmony lambi the sanction chain appeal to wase from the peace prophanga moi habne to gaji bokda ko Manipur goina peace ki way the sanction nabagi post mayam official oina amta tawtri peace committee official oina semba natraga koi road map ama official oina thamba sigi committee gi members semba aduga neutral of body mediate tongna ba po na ba koi gi maitei mus Kuki na tab atopa fruit ki miyosing hapagi pot laitri aduna mamang thoki ba koi gi conflict sing habata dum ming oina palla da koi gi naga Kuki gi conflict laikre conflict na karam mongda semaga kamaina negotiate
negotiate tawraga reconciliation tawkiba adudagi karma mongda kari election tamaga akoina apply tawbu yaba siguma mya ama taw mathau tai awham duni aduna hoji phogi oina leiru posi peace haina di lawba adu peace ki possibility yamna sanction bagi possibility sunglai leitri habni si matang sida ozarin ko kamai tamidi chume appeal khakta tawbuna peace porokpa haibdudi akoi su dum ozana haibdu maina akoi su peace shanti porokna ba haina yamna toina akogi sigi platform sida natragana akogi cover siznaraga iraga shanti si porokna ba hona bada akoi government na lokhotpam thokpa thabok mayam lokhot pigedabani haiba pot mayam akoi appeal tawjari hariba adu main tawdana tawbasida akogi hoje gengsi ko hana akogi mamangi governor onisha uke leringe metamda akoi peace sigi committee ama semna ba haina without choosing without informing even to the ngasai mi sing the book masa kano akogi maming mamagi esen yaudana maming hapselam committee ama semam meba koina madugi committee du work to bungam gide adudagi di peace ki initiative lokhan andabagi pot mayam ama loina mangre ba well and good handaki kano sida ikui kuidana kuki MLA singa maitei MLA singa punna phaminna ba aduga kuki MLA ahum laktrib duna masana ba ama yauba amana ani yauba amana leitaba yaumi leitaba yauba aduna maram oraga suti lawi harine ba adubu they never speak about they never appeal about akogi ngasagi akoi peace pork na ba punba akogi assembly sem na ba ko government sem na ba santi pura di government sem yare dana madugi da makta wafum se moina kram kan da phungdok rage hebdune ba party gi wena yauba yarne fractured oiba political party ama India gi wena su khwai gi chawba political party ni na leriba aduga hojik su yamna confident leina chawna pakthora iba pakthok chawthore ba BJP gumba party amana Manipur da tokhai tare habagi miyeng se uhoning da ba makhakta agenda da santi por u haisidi mi khudi makna haine ba any candidate kano any politician singna any social worker singna santi por haine ba adugi political forum da santi por na ba haraga su moyi wakandri santi do koina taleba demand se phangaga purakadabani haina khalam ba yae ba maybe adugi issue du ngangaram da santi purakadabani haraga santi purakna bagi mechanism do kari no ase khanade ba hojik su akoina akogi hujiki MLA ahum yaururiba je sigi sibokta maitai ga phamina bok yaro ye si kari honda MLA mari village hoine mari ahum yaudaba village volunteer force Kuki gi ko moigi na ngasi mak thadorokpa makoigi press note amakhakta kari ge da sumaina hayaba moi singdo akogi yaurisi akoi Kuki jo represent to bunate moi against legadabane akoi state kano akoi di buffer zone leidana moina claim torisi ko separate oina leirabani separate oina leiba sidai moina kogi separate oina leinana bagi kogi adum da indadana kari gi punna assembly sem sida kai do yaudano yawu yaro haba warning amaga amana maitai singna kogi somda cheleiba adagi Kuki sing su som sien gi ko adu moi su resettle tawda akoi yam mating panggadone adugi pot sing du tapna hanjalakpa yare kaina government sina ga khallaga moi unakre kan khanbra natragana wari sanabra sugi group ko wari sanaribra adaga kana ga sanaribno MLA sing ga sanaribno khangde tapna resettlement si torok matamda moina harise any resettlement madugi consequences to afabu oroi na haine noi kapkani haine samna ba aduna resettlement tawbada noi kapkani haina haira aba adagi di Kuki jo MLA sing akoi maitai MLA sing ga punbi yaro haraba until and unless union territory pi dirgai di adoigadi zum lan tawni na haibagi mentality am khakta leiragadi kano se akoi gi santi gi lambi se moirom dagi Kuki group sing sidagi di civil society sing dagi adai tongan ba leiri majority of the common people di yaramoi mi sumna hingningba adagi kano hingningba mi myamna di tasing yaraba ta sidai sida koi instigate tawrising asagi leiriba Kuki gi koi gi some leaders khara vested interested leaders khara ko adagi UK ane kaina anobuga form tawrisi how it comes into ko existence adusu arubam ni ko sugi pochina tongkhaina leikhraga moisina control tawraga other acts are being conducted by them committed by them haidoribra adum da tawdoribra haibudugi pot ama khak kano ma khak balancing ama itau tawdaba aduga disarmament gi matang da akogi su review tawda yawgi ba potsi tawdaba aduna maram or kanda akogi santi leigani haibase
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯣꯁꯤꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯊꯣꯔꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯐꯤꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯁꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯣꯏ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯅꯔꯤꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯦꯗ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯊꯨꯅ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤ ꯈꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯣꯃꯦꯟꯗ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯃꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯇꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯥꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯤ ꯍꯣꯡꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤ ꯑꯣꯁꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯗꯤꯛꯇꯦꯠꯇ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯇꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯑꯃꯅ ꯃꯥ ꯃꯊꯪꯗ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯕ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯁꯨꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯉꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯐ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯃꯒꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯥꯝꯃꯝꯒꯅꯤ ꯄꯥꯝꯃꯒꯁꯨ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯥ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯣꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯔꯤꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯪꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯅ ꯀꯧꯕꯒꯤ ꯆꯠꯂꯨꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯥꯟꯅꯗꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯁꯇꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏ ꯏꯟ ꯑ ꯁꯦꯟꯁ ꯗꯦꯠ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯏꯍꯧꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯈꯔꯅ ꯇꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇ ꯏꯐ ꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯎ ꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯁꯦꯇꯜ ꯏꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯚꯦꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯅꯗꯔ ꯀꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯗꯦꯟ ꯗꯦ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯄꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯅꯦꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯅꯦꯄꯂꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤꯡ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯠ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯒꯁꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯣꯔꯛꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯛꯁꯤꯡ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯣꯁꯇꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯥꯔꯝꯁ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯚꯦꯂꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯣꯝꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯧꯈꯠꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯧꯈꯠꯄꯅꯣ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯕꯠ ꯁ꯭ꯇꯤꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯇꯧꯔꯤꯑꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯤꯡ ꯑꯟꯗꯔ ꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯤꯡ ꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯑꯩ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯟ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯄꯨꯜꯂꯝꯗꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯁꯦ ꯀꯥꯔꯕꯤꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯗꯤꯃꯥꯁꯥꯒ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯟ ꯔꯤꯀꯣꯔꯗꯅꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯨꯀꯤ
kano mayam civilian mayam ama hana dagi sida leiminar pa kangu mayam ama leiriye ko dudai adugi manungda akoi gi lamjathang hawkip hoi moi kai hoi khare yorong badong mal lamjathang ham natro kano thadaugi leader do Michael lamjathang hoi moi gi group si na akoi gi lan pamde mi mayam ama moi gum lan pamda mayam ama leba santi da leiminar da di chawkhat pa purpa yaroi da wagi pot leba hairi ba mayam du अखोगी लिसिंग हुंफुसिगी मनुंगदा around some 50% or 60% दी कुकीसुन ओरमगनेबा अखोगी डिस्प्लेस अवे हाइसिदा internally displaced अवे से मैतेंग आक्तगी वानते अबा अदु कुकीसिंग दु हलंगनबगी पोत कदुबगी कुकीसिंग दु हलिंग ओइदनबा इम्फाल लेबा मोखगी मायुम सिंग अखोगी मक्सिद लेरिबा हाना तामिनरम मयाम सिंग कदुबगी अमुक सिदा हलगा खिदे कदुबगी सिदा को मेंगी थबक तोरम मयाम थबक तोब ngамदना लेरि सिंग सिना मणिपुर हलगा इम्फाल दा हलगा मणिपुर अपुनबा हानागे माइना फागी तौनदना नुंगाइना लेबिनबदो कदु पामा मोइदोइनोबा अदु पामा मयाम लेरमगनी बट देयर माउथ देयर वॉइस आर साइलेंस under the kanagi nongmai chindon sigi makhada makoi gi voice sing se loi silence ro thambai wane ba aduna sam sigi marakta leiriba group kharana tasengna akoi gi lan si loisinba pamdaba masina makoi da khudong sa ba yamna piba lan sida kyam ma kaino da akoi gi idp gi leiri sing sigi kaino me ama akoi pithari dana ko manipur gi ओइना पुनमकिनि कुकी की सुपीरिबनी मैते की सुपीरिबनी मैते की पीबदा कोइने थेंगनगी बसी थुम लुपा लाख यांखै मरी की लेरमी कायना थेंगनगी वाफम दो मदुबु अदुगुम मी मैमा को अदु बेनिफिट फंगमोइद्रो लानरम सिदा सतुसिंग तौबा अदगी मोगी अदगी बेनिफिट फंगबा मैम अमा आईडीपी की अदगी लान सिगी सोल्यूशन पुरकनबगी नमादा बेनिफिट फंगबा पैसा तालौबा मैम अमा लेतब नति लेरिने अखोय मणिपुर से होजिकसे दुगी मरकते कुकी मरकते सु लेरमगनेबा व्हाट अबाउट द कुकी आईडीपी सिंगदुगी कुकी आईडीपी सिंगदु कयाम वाना लेयेसे होजिक अखोय सु चंगद्रमना अखोय सु खंगदे अदुगा मोइना सु कनोदगी none of the Kuki people the Kuki IDP sing yang wana lay have say masigi press of hadoroteva adugi mahuta akoi separate India government na buffer zone sembir of dina akoi tongkhaina leire changna handre aduna akoi di kanoge akoi practically akoi di tongkhaina leire bani akoi tongkhai united union territory ma sem gada bani habagi wakol onda sum leire bani na makoi na pam isi kai pam ge matamda barabar war se pam le ba peace se pam deba aduna makoi romda akoi peace initiative pam ba mi thola asu moina silence tore aduna se another community gi interference su yam darkar oi अदुबु अनदर कम्युनिटी संग मतन नगाना संग मतम दको नगाना संग मतन मोगी हानगी नगादा मरो लेबो पोतसु लेबना दाय गी यागदरा नत्रगना अनदर स्टेट की लाख मतम दा अखोई कनो तवगदरा होय नागालैंड की नत्रगना मिजोरम की अनिसिना पुल्ल kana initiate tawraga di kenogi akhoi gi sigi peace city settle tawbada yam live phone ne okay thaga se ren ko mathang round laksage maroina hojik si peace pro ke have taraga di khoi maroina authority ni le government of india adoga leidiba manipur gi governor gi makhedi ga chawu role di mathu taga dori adoga nakal ani makta gi punna peace punna sangsim minaba mta adoga dori nakana makatang na peace ki lambi de lauksan ba adoga peace ki appeal to basi khaktana di yaro adoga khoi maroina peace Kuki sing makhedi gi su peace pamba kayam lady adu ma khoi peace pamba sing asi bu khoi gi peace pam daba khoi gi union territory taliba sing na ma khoi gi voice namdabi pot am leiba amram aduna asigum ba violence toroga khut khulai pairaga violence toroga khoi union territory tan ba peace khoi gi peace ki mayok to leiduna khoi gi separate administration tan ba sinati mai pak pangam moi haibu hamduni